Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFCM 23 yongeye gutera intambwe muri Kivu y'Amajyepfo aho yafashe Rurambo. Ese Uvira irongera kugabwaho igitero? Ni bimwe mu bintu ushobora kwibaza. Hari amakuru rero akomeye cyane ari kuva muri Asazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa AFCM 23 uvuga ko ngiye kwigarura agace ka Rurambo gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Na gace gafite amateka akomeye mu ntambara zo muri ako karere ko mbere yuko M23 ifata umujyi wa Uvira mu mpera za 2025. Rurambo n'uduce tuyikikije twari tumwe mu duce yari iri kugenzura. Ese iki gikorwa gisobanuye ko AFCM 23 ishobora kongera kwerekeza kuri Uvira? Niki gikurikira muri iyi ntambara? Rero reka byose tubirebere hamwe, aho muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uko Rurambo yafashwe, impamvu ko gace gafite akamaro mu buryo bwa gisirikare ndetse n'icyo bishobora gusobanura ku mutekano wa Kivu y'Amajyepfo ndetse no ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange ndetse n'umutekano wa hano mu karere. Niba utarakanda subscribe, banza ukande subscribe. Manuka ho hasi hari subscribe ukandeho, ubundi nanjye nkuvire imuzi n'umuzingo aya makuru. Mwayikaze. Amakuru atandukanye avuga ko AFCM 23 kuwa kane tariki ya 30 Nyakanga 2026 yigaruriye gace ka Karambo kari muri teritwari ya Uvira. Uyu mutwe ngo wari wakirukanyemo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwo tuvuze ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuvuze FARDC, Wazalendo, FDLR, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indi mitwe itandukanye. Rurambo iherereye mu birometero bigera kuri 40 uvuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga ko mbere yuko bagera muri Rurambo AFCM 23 yari yamaze gufata utundi duce turimo Kabanju na Milimba. Ni igikorwa cyongera kugaragaza ko imirwano ikomeje kugira ingaruka ku bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Mu rwego rwa gisirikare, uduce turi hafi ya Uvira dufite akamaro kanini kubera aho duherereye. Uvira n'umwe mu mijyi ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kugenzura uduce tuyegereye bashobora guha uruhande runaka amahirwe yo kugenzura inzira z'ingenzi z'imodoka ndetse n'itumanaho. Niyo mpamvu Rurambo ari n'utundi duce tuyikikije bakunze kubonamo nk'ahantu hafite agaciro mu mikino ya gisirikare. Amateka ya M23 muri ako gace. Subwa mbere AFCM 23 ifashe Rurambo mu Kuboza 2025 mbere yo kwigarura umujyi wa Uvira. Umutwe wafashe Rurambo ndetse n'uduce tuyikikije. Nyuma yaje kugenzura Uvira, ariko nyuma yo gushyirwaho igitutu n'amahanga uyu mutwe uza kuva muri uwo mujyi. Mwibutsa ko AFCM 23 yavuye mu mujyi wa Uvira hari tariki ya 17 Mutarama mwaka wa 2026 mu gihe uyu mujyi n'ubundi wari wafashwe mu mwaka wa 2025 ngo ni mu mpera zawo. Abwo nyuma y'amasezerano ya Washington nibwo AFCM 23 yaje nyuma guhita igaruka ikarekura aka gace. Kugeza ubu haribazwa niba kongera kugera muri Rurambo ari intambwe yo gushaka kongera kwerekeza kuri Uvira cyangwa niba ari kugira aho uhagarara mu rwego rwa gisirikare. Byari bimwe mu biri kwibaza. Abasesenguzi benshi bavuga ko gufata uduce duto dukikije imijyi minini bishobora kuba uburyo bwo kwagura ubasha no kongera imbaraga ku rugamba. Ariko kandi kugeza ubu ntiharamenyekana neza niba AFCM 23 ifite gahunda yo kongera kugaba igitero kuri Uvira. Yazaterwa nuko imirwano izagenda, uko impande zombi zitwara ndetse n'uruhare rw'abahuza mpuzamahanga bari gukurikirana ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone hari inkuru nigeze kubabwira y'uburyo AFCM 23 yababajwe cyane n'uburyo yavuye muri Uvira hagahita haha n'ubundi ngabo za leta
ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turavuga FARDC, akaba ariyo yongera kuhafata. Ibyo ni bimwe mu bintu byababaje cyane. Uyu mutwe wa AFC M23 ko muribuka Corneille Nangaa ni koordinateri wa AFC M23 yigeze nawe kubitangaza avuga ko nubundi babona kuva muri Uvira ntacyo byatanze, bashobora no kuzasubirayo. Teri byatangajwe na Corneille Nangaa, ntago ari njye bitangaje. Ubwo rero nubundi bikomeje guteza impungenge hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tudasize no mu baturanyi bo mu Burundi. Ngo turavuga kwa Neva, muka abenshi bakunda kumwita ngo ni Sendagara cyangwa se Barundi. Ibyo rero bikomeje guteza impungenge hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, kuko ubona ko Uvira ni agace gafatiye runini Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, dore ko ari agace kabahuza. Rero kuba AFC M23 yakongera gusubira muri Uvira ni ibintu bishobora kugira icyo bihinduranye, cyangwa se kugira icyo bihindura ku mutekano hariya ndetse no ku ngamba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gufata. Ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo haracyari ikibazo cyo gusubiza inyuma ibikorwa bya AFC M23 mu bice bitandukanye by'igihugu. Ingabo za FARDC n'imitwe ifatanya nazo bakomeje kugerageza kurinda ibice biri mu maboko yabo. Ku rundi ruhande AFC M23 ikomeje kuvuga ko ibikorwa byayo bifite impamvu zijyanye n'ibibazo by'umutekano n'imiyoborere, nubwo impande zombi zitanga ibisobanuro bitandukanye. Abaturage bo mu bice birimo imirwano nibo bakomeza guhura n'ingaruka zikomeye. Imirwano itera guhunga abaturage, guhungabanya ubucuruzi ndetse no kugira ingaruka ku buzima bwa buri munsi. Ikibazo gikomeye gisigaye ni ukumenya niba ibikorwa bya nyuma bizasubiza ikibazo ku meza y'ibiganiro cyangwa niba imirwano izakomeza kwiyongera. Isuzuma rero nakoze nk'umunyamakuru wa The Quick Times News, iyo turebye uko ibintu biri kugenda, gufatwa kwa Rurambo ni igikorwa gifite uburemere burenze kuba ari ugufata agace gato gusa. Ni intambwe ishobora kugira ingaruka ku mikorere y'imande zirwana muri Kivu y'Amajyepfo, ariko nibivuze ko AFC M23 igiye guhita ifata Uvira. Hari ibintu byinshi bizagena intambwe ikurikira: imbaraga za gisirikare z'imande zombi, uruhare rw'abahuza mpuzamahanga, imyanzuro ya politiki hagati ya Kinshasa ndetse n'abahanganye nayo, uko abaturage bazakomeza kwihanganira ikibazo cy'umutekano. Rero bakunzi ba The Quick Times News, ngo nibyo naba mbabwiye ku isesengura ryacu ku ifatwa rya Rurambo na AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ikibazo gisigaye ni iki? Ese AFC M23 irimo kwitegura kongera kugana Uvira cyangwa no gukomeza kugenzura ibice imaze gufata? Ngo igitekerezo cyaho muri comment section kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Reka nkubwire ngo amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe, ukomeze kugira impera nziza z'ukwezi kwa Nyakanga, ari nako ukomeza kugira impera nziza z'icyumweru.